Kuncup pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Gawe di PHK, bete banget di rumah kagak ngapa-ngapain. Saking betenya sampai daun gak pelapin nih, kerja besi. Pusing dah. Buat anjing lagi dah. Gila. Aing mah teh liur. Kumaha ini mah? Mending pulang kampung aja. Sok mudik teh enggak boleh. Kau gadis Betawi, aku jatuh. Gila. Cane. Permisi bang. Ya ngapain? Aing mah teh mau mudik bang. Mudik? Iya. Lah kagak boleh mudik mah. Emang bolehnya apa bang? Pulang kampung. Pulang kampung. Udah sok dah pulang kampung teh aya. Apa? Emang apa mulanya lu pakai mau pulang kampung? Aing mah teh di Jakarta ente aya uit, ente aya kontrakan untuk dibayar. Oh begitu? Iya. Nenek ikut pegawai. Emang nggak apa-apa bang, ikut gawe sama abang. Embung kagak ngapa? Embung ikan kembung. Di mata lu somplak. Emang gawenya apaan bang? Rapin daun nih kayak gua. Lupin daun, siap kumaha. Duh, gua juga mau pulang kampung ini mah. Kampung.